inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Turagaruka mu karere ka Bugesera, tugaruke mu karere ka Musanze, tugaruke mu karere ka Gicumbi. Ariko reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Bugesera, mu kagari ka Ramiro, mu murenge wa Gashora, mu karere ka Bugesera. Umugabo arakekwaho kwica umugore we, ndetse ubwo yamukekagaho yuko uyu mugore yaba yaramuciye inyuma, none byarangiye amwivuganye. Ubugenzacyaha RIB bukaba buri gukora akazi kabwo. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Gicumbi. Mu karere ka Gicumbi, abaturage batuye mu mudugudu wa Taba, mu kagari ka Gashora, mu murenge wa Manyagiro, mu karere ka Gicumbi, barashinja abaturanyi babo kubakorera urugomo. Bakaba basaba inzego z'ibanze kugira ngo, cyangwa inzego zisumbuye kugira ngo zikurikirane bano baturage bari gukorerwa ihohoterwa. None amakuru yacu reka none tuyerekeza mu karere ka Musanze. Musanze mu murenge wa Muhoza, abaturage bo mu kagari ka Cyabakanga batunguwe no kubona umurambo w'umugore w'imyaka 59 basanze ari munsi y'umukingo yapfuye. Aba baturage bakaba basabye yuko uyu murambo bawukoraho iperereza bakareba icyamwishe, kubera yuko uyu murambo bawusanzeho amaraso. Ayo ni incamake y'amakuru. N'imbere ubwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nje mugiye kubana kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, banyiturizwa n'Imana Emmanuel, ariko abanzi banzi ku mazina ya Kidasamura. Muhawe ikaze rero kuri YouTube ya Kidasamura TV Rwanda. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Ramiro, mu kagari ka Gashora, mu karere ka Bugesera, umugabo arakekwaho kwica umugore we. Ubwo uyu mugabo yakekagaho umugore we kumuca inyuma, birangira rero uyu mugabo yivuganye uyu mugore we amuziza kumuca inyuma. Mu gihe uno mugore yarangije, cyangwa uyu mugabo wiciye umugore we, ubu ngubu yatawe muri yombi. Ubugenzacyaha RIB bwatangiye kumukoraho iperereza. Ndashaka kubasobanurira kino kintu kugira ngo mubyumve neza. No kuvuga ngo umugore wo mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Gashora, mu kagari ka Ramiro, bisobanuye ko, cyangwa bishatse kuvuga yuko umugabo wiwe yamufashe ari kumuca inyuma. Haciyeho iminsi 2-3 uyu mugabo birangira yishe umugabo we. Ibi byabaye ku itariki zisanga 6 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2025. Ibi nibwo byabaye. Nuko rero nuko byagenze. Uyu mugabo akaba ari gukurikiranwaho n'ubugenzacyaha RIB kwicira umugore we. Ni mu gihe iki cyaha iyo kiguhamye gishobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 30, ishobora kwiyongera ikagera ku gifungo cya burundu. Ubwo reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gicumbi. Abatuye mu mudugudu wa Taba, mu kagari ka Ryankana, mu murenge wa Manyagiro, mu karere ka Gicumbi, barashinja abaturanyi babo, barabashinja urugomo. Bivuze ngo aba baturage cyangwa aba banyarwanda barashinja abaturage cyangwa abaturanyi babo kubakorera urugomo. Ubwo bavuze ko mu gihe ngo bakunze kugira imyitwarire mibi mwa kano kagari ka Taba, mu murenge wa Ryankana. Bisobanuye yuko basabye inzego z'ibanze cyangwa zisumbuye kugira ngo zibakemurire ikibazo aba bantu, bagabanye amakimbirane. Bisobanuye ko rero hano ngiye kubasobanurira gatonya kugira ngo mubyumve neza cyane, muzajye mugenda mwasobanukiwe. Mu karere ka Gicumbi, mu murenge wa Taba, mu kagari ka Ryankana, no kuvuga ngo abaturage babangamiwe na bagenzi babo babakorera urugomo. Ubwo urugomo ntabwo basobanuye urugomo icyo ari rwo, cyangwa urugomo bakorerwa ni uruhe. Bivuze yuko rero bakomeje kuvuga yuko babangamiwe na bano baturanyi babo. Bivuze yuko rero basabye inzego z'ibanze kugira ngo zize zikemure kino kibazo, nibinanirana bajye no ku zindi nzego zisumbuye. Nuko byagenze rero. Reka none twongere dukomereze, cyangwa amakuru yacu twerekeze mu karere ka Musanze, mu murenge wa Muhoza. Abaturage bo mu kagari ka Cyabaruka batunguwe no kubona cyangwa no gusanga umurambo w'umugore w'imyaka 59 basanze ari munsi y'umuhanda.
muhanda yapfuye. Aba baturage bagasaba ubuyobozi cyangwa inzego zibishinzwe, ubwo inzego zibishinzwe ni RIB, bivuze ko babasabye gukora iperereza kuri uno murambo kubera yuko uyu murambo bawusanzeho amaraso. Bivuga yuko uyu murambo bawusanzeho amaraso, bivuze ko rero ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza kugira ngo barebe ese uyu muntu yishwe n'ibiki, byagenze bite kugira ngo apfe. Bivuze ngo rero na hano ndashaka nako kuko abasobanurira kugira ngo mukumve neza. Musanze mu murenge wa Muhoza, abaturanyi cyangwa abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umugore w'imyaka 59 y'amavuko aryamye munsi y'umuhanda kandi ikindi ariho amaraso. Noneho abaturage basabye ubugenzacyaha RIB kugira ngo bukore iperereza barebe uyu murambo wazize iki cyangwa byagenze bite kugira ngo uno muntu apfe. Bivuze ko rero iyi ni incamake y'amakuru nanone, ariko amakuru araza kuza mu ngingo zirambuye. Ariko nongera kukwibutsa gukora subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Gukora subscribe ni ukugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Support yawe cyangwa inkunga yawe ikomeye ni subscribe. Bisobanuye yuko rero aya makuru twayarambuye, bivuze yuko mu kanya mukurikirane urubuga rw'imikino kuri Kidasamura TV Rwanda. Ariko nanone turaje tugaruke n'andi makuru yiriwe mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye. Nge mwari muri kumwe ko no muyoboro wa Kidasamura TV, banyita Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonko mu karere ka Musanze.